أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غرباء 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 غرباء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أحر الترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga kiaulungan sin Allah, ayaw kita nyo magkalupa dahing hamuin tumunay sin pagsarang sukul, iban pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin masi-masi kita nyo yari halawm sin bulan Ramadan, sarta in kaunan tanyo dahing mga sila, amuin timutunay sin pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in pagpuasa halaw man sin bulan Ramadan. Iban sin kaibanan, tiragbusan sin ginisan babara papag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mga kiaulungan sin Allah, dahil nga panawfiq, iban hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin wajib tanyo pagsarang sukulan kanya. Mga kiaulungan sin Allah, yari nakita nyo biyayaon haamuin hikaruang kabahagi sin bulan Ramadan, amuin nagdara sin maghfirah, amu na laungta in kaampunan, in panagnan ang puyat to limabay rahmat al murah-murahan, amuin nadawhat tanyo ito mga umat Islam hatiranan sin paghinang sin pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayaon niya rin nakita nyo ikaduang kabahagi, amun nagdarasin maghfirah, kaampunan mga kiaulungan sin Allah, amuin tiap-tiap siulakan dahing katutan nyo katan, maglaki sin pag-iyanon maghfirah ini, kaampunan, karena wayruun natihuma misan hangkat aureng katutan nyo katan, in buat malengkan in kaaunan niya magpakalanggal, atawa magpakarugtul sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin piyahati katu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Bunna katan sin amuin anak apu Adam in kaaunan nila khattaun. Magkasa sila, wa khairu khattain at-tawwabun. Sumawa in sarayaw-rayaw magkasa, magpakalanggal sin sara, amuin mga sila magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, in Allah ta'ala na nawag-tawag kato tanyo katan magtawbat, hakatan waktu, parman sin Allah ta'ala, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Pagtawbat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman, kataan kamu, hasupaya kamu magparuntungan. Dahil hindi namin na dunya, lawiluba na adlaw akhirat. In pardakan ini mga kiaulungan sin Allah kataan waktu, lawiluba na rin di halaw man sin bulan Ramadan, amin dia akan natuod, lawi abdal, sarayaw-rayaw waktu magtawbat, amuin nyari halaw man sin bulan Ramadan. Karena rendi halaw man sin bulan Ramadan, barkala-kalaan mga kiaulungan sin Allah in karayawan,
in mga malaikat na sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di magduhong mangayo sadya kaampunan katutan yung umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing naman harum iban sin yadlawan sin bulan Ramadan di magduhong yung mga malaikat mga umat Islam mangayo kaampunan para katutan yung intawd sin mga malaikat mga kiulungan sin Allah tupot Allah ta'ala makaingat dahil nga sahabat mga umat Islam intao amuin di siya maampun dahil di alaw man sin bulan Ramadan sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong na dahil nga amuin sa lugi-lugi manusia rahima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan summan salaka qabla ay yughfaralah sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naipo na sin kalugian inambuhok usog lamud na yung babae simud kanya di matungin bulan Ramadan manjari minig na sa dyan bulan Ramadan wala pa siya na ampun sabab maita wala niya hinang inpardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil di halaw man sin bulan Ramadan dahil nga sahabat to bang dahil di halaw man sin bulan Ramadan wala pa siya na ampun biya diin na in amuin kahala na kaywanan bulan amin wayrun kya baita in mga malaikat di magduhong mga iyo sadya kaampunan para katutan iyo dahil nga sabi at mga kiaulungan sin Allah hati niya magtaubat na kita niyo baba yari palaw man sin bulan Ramadan sa rayaw-rayaw waktu hipagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala manjari hamapon ini mga kiaulungan sin Allah in pangadjian taniyo amu na longta in amuin pag-atubang iban sin hawal napsu halaw man sin bulan Ramadan tiap-tiap din katutan niyo aun nasadya pag iyanun hawal napsu in hawal napsu ini mga umat Islam mang di tanyo paakaron pakabayan sin Allah ta'ala makamula pa amuin ibadat tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala malungsad niya mga umat Islam labi luba na inamuin pagpuasa tanyo ini sampai biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash mataud to na mga sila magpupuasa wayroon mahasil nila pagpuasa nila buat malaingkan uhawra iban sin habdi la ilaha illallah may tayat mga kiaulungan sin Allah sawabin hawal napsu nila wala nila piya agad pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nila ya Tuhan wala nila yu'u in hawal napsu nila pata'allukun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sawabyat to in pagpuasa nila misan sila puasa wala nila piya puasa in mata nila hiatod pahiyaram wala nila piya puasa in tainga nila irungog pahiyaram in dila nila wala nila piya puasa magkabtangan sin luog lama sin piyang langan biyayan mga umat Islam in halga sin amuin hawal napsu ini paagaruntan nyo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab malarak inamun ibadat tanyo hambuk pabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah hisiu-siu in wala niya tinggalan in pagkabtangan sin piyang langan daing namayan haputing daing namayan hapaglimot daing namayan hapagpitna daing namayan halukat lambing pagtumbi in inikatan piyang langan wala niya tinggalan waktu siya puasa wal amala bihi iban paghinang maksiat falaysa lillahi hajatun hatat kala wala niya ratu tinggalan wayroon na hajat sin Allah subhanahu wa ta'ala hapagtangka niya sin pagkaon iban pag-inom in hati niya mga kiaulungan sin Allah naig nalungsa din pahala sin pagpuasa niya hasabab sin wala niya piya puasa in ang gawta baran niya
wala niya piya taallukin hawal nafsu niya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inawal nafsu ini mga kiulungan sin Allah, ini ni biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Di masampurna in pag-iman sinang katauring kaniyo, sehingga in hawal nafsu niya yaun paagaron niya paamuin piya sampay ko lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin piya sampay ini amo na in panghindu sin agamata, amo indiin in panghindu alom Quran iman sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na in pag-agama bang inawal nafsu ta di ta paagaron paamuin pag-agama Islam yan in pag-iman ta. In pag-iman ta kulang bukun sampurna. Ada kala makakuha kita daing halikusan sin pag-iyanon mga sila bariman. Amo yan makabuka mga umat Islam. Sampai biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala intong basmangi sin mga sila nagdul sin hawal nafsu nila. Wala nila yatubangan inawal nafsu nila pahiyaram, uno inlunna sin kakainang nila, apinal ka jahannam mga umat Islam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Hisiu-siu hadlaw kiamat, hisiu-siu in manusia nagjaruhaka, yagad niya nawal nafsu niya pahiyaram, wasar al-hayat ad-dunya, piyalawin niya in karwi dunya ini, in kasadda panday dia dunya, misan dahiyaram amyatim piyalawin niya, dahing hamu in karwi kakaladlaw akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, in lunna, bunnal tuod inapinal ka jahannam, amuna in paghulaan niya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Way biyan ngi mga umat Islam, apinal ka jahannam in paghulaan niya, amunyat to na rin dito hatu, in katan makabin sana, in katan amuin makamudarat, maka kangi pamanusia yatto na katan amin kabubukaan katan sin manusia yatto na lam sin apinal ka jahannam. Nainlun na isab sin mga sila amuin tiyataalluk nila nawal nafsu nila pagkabayan sin Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Hadlaw kiamat in mga sila hisiu-siu na amuin nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, himinang sindaakan, limayu sinliangan, wala nila kialupahanin, adlaw tumindog na sila. Ha Allah hadarat sin Allah ta'ala karna aun paghisab. Wanahan nafsa anil hawa. Sarta'ing kaunan nila uno, piyupo nila in hawal nafsu nila, pahiyaram piyupo nila, wala nila yahan. Unin tungbas niya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Na bunnal to din sulga, amuna in paghulaan nila. Allahu Akbar. Mga umat Islam, biyayan inhawal nafsu ini. Inhawal nafsu ini apabila niyo, di pataallukun pakabayan sin Allah Ta'ala, amuin agad-agarun tanasadya, namang dahi kato pamuin kaliruan, pakabinsanaan, biyayan mga umat Islam, in amuin halga, sinawal nafsu, pataallukun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kariasan sin manusia mga umat Islam, aun nasadya awal nafsu niya. Kataan kita nyusug babae, biyutangan sin Allah ta'ala hawal nafsu in asaltan niyo. Sabukun hati niya yato karna magdul, bukon mga umat Islam. Sumagawa uning maksud, sinawal nafsu ini biyutang palong pangatayan taniyo, uudjian mga kiulungan sin Allah, titistingan kato taniyo, para man sin Allah subhanahu wa ta'ala,
zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kita niyo mga kiulungan sin Allah. Kita niyo mga kiulungan sin Allah. Piyahati kita niyo sin Allah Ta'ala in karya salisin manusia aun in hawal nafsu. In manusia asal masugmuk sila. Parman sin Allah Ta'ala piyangari-ngarihan pamanusia insub nila pahawal nafsu ini. Tudyo pakain muna-muna na in kababaihan. Hubbus syahawati minan nisa, mga kababaihan mga umat Islam. Piyauna ini mga umat Islam, sababin ini malagbuin amuin kamudaratan niya labi luwa na pakausuhan. Sampai biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Wairuna kuna nakapagbin puas kwini hikabin kurendi ya dunya fitna amuin labi siya makamudarat pamakausuhan daing hamuin kababaihan. Sabab daing dihay ni in amuin hawal nafsu dumakan mga umat Islam. Pamakausuhan ini nakalanduin amuin piyangari-ngarihan kanilain kasugmuk maripamuin hawal nafsu ini tudyo pa kababaihan. Wal banin hikaruan niya mga umat Islam pa mga kaanakan wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah iban sin amuin bulawan pilak nabud na sintaud intan kumala wal khaylil musawwama uno pa yung kasugmukan sin manusia kasuban sin awal nafsu sin manusia wal khaylil musawwama kura kaya ngari-ngarihan niya sawa mga Arab mga kiulungan sin Allah malagbuk kanilain amuin kura yan sab masub sila sin amuin nakaunayat tumag-usal kura doon nakausalon nila pagbunuan atawa paglumba mga umat Islam. Amuinin kasugmukan sinawal nafsu si manusia parman sin Allah Ta'ala. Wal an'am iban mga binatang iipaton biya na sin unta, biya na sin sapi, biya na sin kambing. Wal harth iban sin mga panghiyanum, lupa panghiyanuman. Kasusuban ini katan sin manusia. Sumawaunin biyata sin Allah Ta'ala. Ha mga nasabot yatto, dalika mata'ul hayatid dunya. In nasabot yatto katan, parhiasan dunya. Pangari-ngari rin dia dunya. Kalalamihan sadya rin dia dunya. May tayat mga umat Islam, sabin katan nasabot yatto, bang tanyo inhawal nafsu tanyo wala piya akad pakabayaan sin Allah Ta'ala. Tudyo pa mga nasabot yatto, inyatto katan kalalamihan dunya. Lumaway sadya mga umat Islam. Biyahayan in kahalan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ang pagkitapyati sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya kita di malupa sin mga parakala yatto, bat inya tu ujian hajati katu tanyo. Hasupaya di kita matipu. Misan biadi inna. In amuin. Sub sin hawal nafsu. Tapa mga nasabot yatto. Tumtumun tanyo. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yatto hadarat sin Allah Ta'ala in sarayaw-rayaw. Uuwian. Daratungan. Amuna uno. Sarayaw-rayaw tumbas. Sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kasanyangan salama-lama. Mga kiaulungan sin Allah in mga nagkasabot yatto laong takain na balikan tabiya salawat karya saniyatu sin manusia masub sila sin amuin hawal nafsu nila tumudyo pa kababaihan kaanakan intan kumala alta kabinatang binatangan kura malingkat panghiyanuman
Inyat tu balikan tabiat salawat uujian mga umat Islam. Hasupaya tumarang bang hisiu in amuin magtaat daing hamuin mga sila mangjulla pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya tumarang in mga sila nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin mapatut maghula rin dito asulga sin Allah subhanahu wa ta'ala sa piupo nila nawal napso nila pahiyaram. Hasupaya tumarang in mga sila bariman ng mga tao kupur. Uudjian ka mga umat Islam. Naman jari unim biyeta sin Allah ta'ala pagsunod sin ayat, Kul aunabbiukum bi khairin min dalikum. Pamungan kanila ya Muhammad. Mabaya ka kamu suy-suyan. Sin labi marayaw ding sin nagkasabot ya tukain na pariyasan dunya. Unuin biyeta sin Allah ta'ala, lilladina taqaw inda rabbihim. Ha mga sila nagmabuha patuhan Rabbul Alamin, suko nila hadarat sin Allah Ta'ala. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Allahu Akbar. In mga sila nakapas, hamuin uudjian niya tu pariyasan dunya, amuin piyakay nila yung kabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piyata alluk nila nawal napso nila, pakawayan sina Allah Ta'ala, yatuin sulga sin Allah Ta'ala hadarat sin Allah Ta'ala labi marayaw dahil sin pariyasan dunya ito. Sulga tajri min tahtihal anhar. Amuin mga sulga magdagan hasawm niya in mga kasuba-subaan. Hasawm niya inataas niya astana. Inataas niya mga kabun kakahuyan mga umat Islam. Masya Allah. Khalidina fiha. Kakal na sila rin doon alam yan. Uno pa, wa azwajum mutahhara. Iman aun pa kanila suko, mga kaasawahan. Suksi mga umat Islam. Dahil nga muin sipat biya sinden diha dunya. Hati niya, in biya sinden diha dunya, aun nasadya amuin sipat, way bukon siya sampur na mga umat Islam. Biya na sin kababaihan, pagdatungan sila bulan, atawa, nipas. Ini ni mga katkiaulungan sin Allah, hati niya sipat din dia dunya. Insuko si mga sila nagmabuha pa Allah Ta'ala, piya taallo kinawal napso pagkabayan sin Allah Ta'ala, mga kaasawahan sut si mga umat Islam. Lawi mahal ka din ang katan, waridwanum minallah. Rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, madawhat nila mga umat Islam. Wallahu basirum bil ibad. In Allah Ta'ala sangat makakita, sangat makaingat sin kahalan nila, iban sin sisipuk nila wal napso nila. In Allah di nga sabi tutungbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in uno-uno na kignot kuhibal nila manahot maaslag. Mga kiaulungan sin Allah, yari kita nyo alawman sin bulan Ramadan, amuin madrasa ini. Pagpangadjian tanyo, bang biyadiin inhawal napso tanyo, pataallukun pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab na sabot tanyo na kaina, inlunna sin hawal napso. Piagdul bayat ta, misan dahyaram, apinal ka jahannam mga umat Islam. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahinya, piagwahinya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in hakikat sin sahawat inawal napso tanyo. Unin hakikat niya, in hakikat niya mga umat Islam, apabila tanyo, in hawal napso yagad na sadya, apinal ka jahannam. Nasabot, din ka Abi Hurairah radiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunal to din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, lamma khalaqa Allahul jannata, nada Jibril. Hawaktu piapanjari sin Allah Ta'ala in sulga, piawag sin Allah Ta'ala Jibril. Ya Jibril, idhab, fanzur ilayha. Kadto kau, kita amat to inamuin, sulga pag ianun yan. Liling amat to. Kaya to'y Jibril, liling niya. Nagbalik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin akin niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay Rab wa izzatik.
la yasma'u biha illa dakhalaha. Allahu Akbar. Ya Tuhanku, iban kahating matinggi kau. Kabasaran mo, iban kabasaran mo, ibot. Wairuun makarungog sin pagyanon sulga, buat malengkan, maghuru-huru katan sumud. Allahu Akbar, lingkat niya mga umat Islam. Summa haffaha bil makarih. Mahuling unin piyajatu sin Allah Ta'ala, piyati libutan na in sulga yaun, sin mga kahuhukawan. Maita bilang uudjian mga kiulungan sin Allah. Uudjian kato taniyo. Yaon na magsambayang 5 waktu kahukawan. Masigpit in magpuasa. Allahu Akbar. Magtangka day nga pagkaon pag-inom masigpit yan. Unin jimatu lang sin Allah Ta'ala, balik kau ya Jibril, lili nga matuin sulga yan. Mapuas amuin pialibutan na sin kahukawan katan. Uudjian. Unin biyay sin Jibril, pagkita niya, nagbalik pa Allah Ta'ala. Unin akin niya, ay Rabbi wa izzatik, ya Tuhan ku ibut. Ibut. Siya, si mapain Jibril alaihi salam. Iban si ibut pakabasaran mo ya Tuhan ku. Unin biyay sin Jibril, laqad khasyitu. Tan tutud ibut, miyuha tud ako. Miyuunin kiamuhan sin Jibril, alla yadkhulaha ahad. Amuin wayrun na sumud palong sin sulga. La ilaha illallah. Sabab maita, wala nila yatubangan inahawal napso nila. Uninhinang nila, nagdul pa, sinawal napso pahiyaram. Kahukawan katan, wala nakapasin uudjian. La ilaha illallah. Manjari na pinal ka jahannam, biyadi inisab. Hawak tu pia panjari na pinal ka jahannam, biat tu raisab. Tiawag sin Allah Ta'ala Jibril, ya Jibril, kadtu kau liling amat na pinal ka jahannam. Kita sin Jibril matuliling niya. Nagbalik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin biyay sin Jibril pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay Rabbi wa izzatik, ya Tuhan ku ibut pakabasaran mo. La yasma'u biha fayadkhulaha. Wayroon tuod makadungog sin pagyano na pinal ka jahannam. Pag-usumod sila pala mapinal ka jahannam. Wayroon misanang katao. Ingi sinapinal ka jahannam. Yato nakatani makabuwa mga umat Islam. Summa haffaha bis syahwat. Mahuli dahil dihay ni pialibutan na. Sinamuin mga syahwat. Hawal napso pahiyaram. La ilaha illallah. Dahil naman na pagkawasa. Hiyaram. Pag-alta, pag-usaha, liyabayaan niya, ya hiyaram. La ilaha illallah. Yato nakataning hiyaram hawal napso. Ang pabetan sin Allah Ta'ala, ya Jibril, kadto kita matulili nga magbalik. Pag kita sin Jibril, yato ni mga ginisan, babara pa hawal napso hiyaram, nagbalik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin akin niya pa Allah Ta'ala, ay Rabbi wa izzatik, ya Tuhan ku ibut pakabasaran mo, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Tantu ibut miyo waktu daku ya Tuhan ku, inwayroon na makapin. Misan hang katawin buat malingkan sumud na katan pala mapinal ka jahannam. Wal iyadu billah, mga kiaulungan sin Allah, inyato atinya maniutiyo, kasila sa pangadjian tanyo ren di alaw man simbulan Ramadan, amin pataalukun tanyo hawal napsu tanyo, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah-murahan, amin tungbas niya katan, amunain sulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabaran tanyo mga umat Islam, uuhun tanyo hawal napsu tanyo, ayaw kita nyo magdul sadya, sabab inlun na niya yan, apinal ka jahannam, waliyadu billah, mura-murahan mga kiaulungan sin Allah, amin, magparuntungan kita nyo rin yalaman simbulan Ramadan, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.